dalje ste na doručku s Mijom Kovačić. Dobro jutro. Dobro jutro. 7:51 je, večeras je koncept parnog valjka i tim povodom smo dobili jedan stvarno dirljiv mail. Evo, meni se onako, sva sam se naježila. Mihael nam se javio na program @totalni.fm.hr. Zovem se Mihael, moja cura Martina ima danas 18. rođendan i od svoje 4. godine bori se s kroničnim zatajenjem bubrega. Parni valjak je jedan od najdržih bendova i mi smo se uspjeli izboriti za to da ona može na koncert zbog svog stanja, ali ja bih joj sad htio pomoći i uz pomoć vas napraviti jedno iznenađenje i zamoliti vas da li je moguće da ona upozna bend nakon koncerta. Dakle, za iznenađenje mi je potreban Mihael koji je na telefonu. Mihael, dobro jutro. Dobro jutro, čujemo se. Tu, hvala Bogu. Ok, Mihael. Za to nam je potrebno da nam sad ti recimo daš na telefon Martinu, jel može? Evo, može. Ajde. Halo. Dobro jutro Martina, Mija Kovačić, Totalni FM ovdje. Dobro jutro. Kako si Martina? Zapravo super. Evo, prvo ću ti čestitat imendan. Hvala. Nema na čemu. Ali još neko ti želi nešto poručiti, Martina. Ja sam Aki Rahmovski, Martina Vršo, jedno čekamo da te upoznamo, cijela ekipa iz Parnog valjka. Vidimo se večeras poslije koncerta. Isuse Bože! Martina, pa koliko ti ovo znači? Molim. Pa koliko ti ovo znači, Martina? Dosta. Oj. Martina, Da. Mihael je danas tvoj heroj, ha? Da. Ne samo danas, ali da. Evo, svaka čast. Martina, mi ti želimo da se izvrsno provedeš danas. Dakle, osigurali smo ti 2 backstage akreditacije, druženje s Parnim valjkom, naravno uživanje u koncertu danas u Zagrebu. Kako to zvuči sve? To zvuči savršeno. Evo, ništa, mi vas pozdravljamo, Totalni FM vam šalje puse i dobar provod večeras, može? Uživajte, Bog. Hvala, pa. Totalni FM.